Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa gũthomithia andũ arĩa merutagĩra kũheana motungata ma ũrigiti matũũra-inĩ ma kaunti ya Machakos, arĩa marathomithio ũrĩa mangĩgitĩra ciana kumana na mogwati matatũ: ũgwati wa mũrimũ wa HIV/AIDS, ũgwati wa kuoha nda marĩ anini, na ũgwati wa mbara cia kĩmũciĩ. Ule jukumu letu. Mathomo-inĩ maya, ataramu a maũndũ ma mũrimũ wa HIV/AIDS maugĩte o kiumia ciana 99 itakĩrĩtie mĩaka 19 cikoretwo cikĩgwatio mũrimũ wa HIV/AIDS bũrũri-inĩ. Karibu watoto 100, that is 99, wanapata new HIV infections every week. Every week Kenya mzima watoto wanapata virusi vya ukimwi. Honge cia gũtetera ihoto cia ciana cirauga o kiumia nĩ gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia ciana kuoha nda. Wengine kama miaka 12 wanapata mimba, na wakipata mimba wanatoka shule, wawezi endelea, wanadhulumiwa, wanafukuzwa nyumbani, maisha yao inaribikia hapo. Ciana 5,000 nicio ciandĩkithirio gũkorwo na mũrimũ wa HIV/AIDS mwaka-inĩ wa 2021. Mwaka wa 2021 Kenya mzima tulikuwa na about 34,000 new HIV infections. Kwa watoto wadogo over 5,000 walipata HIV. Wengine walizaliwa nayo, na wengi wa hawa watoto 5,000 walizaliwa na watoto wadogo, hao wako na miaka 10 mpaka 19, kwa sababu wakipata mimba hawaendi hospitali, wanaogopa, wajui waseme nini. Ũgwati ũyũ umanĩte na ciana ici kwaga ũmenyo wĩgiĩ ũgwati wa HIV/AIDS na hathara ya kuoha nda mwana arĩ mwana, maũndũ marĩa mahithagĩrĩrwo nĩ aciari kinyagia matũũra-inĩ, tondũ kaingĩ andũ arĩa matũmaga ciana ciohe nda nĩ andũ a mĩciĩ yao, na harĩ ũhũthũ no matambagĩria ciana mũrimũ wa HIV/AIDS. Kwa watoto na pia hao wanarika wale wako between 15 to 24 hawana correct information ya HIV. Ni kama around 50% pekee wako na correct information. Kama una correct information utasaidika. Nikikuwa pale kotini, kuna kesi mingi sana ya watoto ambao wamedhulumiwa, na hizo ni kidogo sana ambazo zinafika hapo. Vile mmeelezwa kwamba mnajaribu wakati mwingi kusuluhisha hizo kesi kule nje, na ile inafika kotini ni ile imesukumwa sana, na sio na mzazi. Ni wakati mwingi unapata ofisa wa watoto, mwalimu ndio analeta hiyo koti ifike police station, ndio ifike kotini. Wakati ana mtoto analetwa kotini, unapata kwamba ushahidi umepotea, kwa hivyo kesi nayo pia itapotea. Kwa hivyo ni jukumu letu kupigana na hizi vita za triple threat kwa watoto, kwa sababu unapofunikia hiyo kesi ya mtoto inamaanisha kwamba umemdhulumu. Chiefs na police hakuna kumalizia kesi yoyote ya aina hii nyumbani, lakini shida kubwa si ya machifu, ni nyinyi wananchi. Mnamwambia unajua huyu sisi ni watu wa nyumbani, si hata wa nyumbani. Sasa baba akistakiwa ndiye alikuwa analeta mkate kwa nyumba, itakuwaje? Nyinyi ndio mnasukuma ati machifu na polisi wamalize kesi, lakini ni commitment na ni njia ya serikali ya kusema kwamba kesi zote ziende mbele na hao watu wenye hiyo tabia waaibishwe. Nikio ona maabitha rũhonge rwa wathani wa matũũra marathomithio ũrĩa mangĩgitĩra ciana ici kuma kũrĩ kinyagia aciari na andũ a nyũmba arĩa marauna kĩhoto kĩa mwana na njĩra ya kũmũnyita kĩa hinya, kũmũtambĩria mĩrimũ ta HIV na kũmagagia mĩciĩ-inĩ rĩrĩa marenda gwetha kĩhoto. Rĩu ona andũ arĩa merutagĩra kũheana motungata ma ũrigiti matũũra-inĩ magĩthomithio ũrĩa mekũgitĩra ciana. Tukasema tutasensitize machief na tusensitize wazee wa mtaa na pia tusensitize CHV officers, ndio wakirudi kule mashinani habari isiishie hapa. National government itatoa 2,500 per month, na county government itatoa 2,500 per month, na kila mwezi
county health promoters watalipa 5,000 shillings. Kwa ihinda rĩa mĩaka 10 ngero cia ciana gũtũngio bara mĩciĩ-inĩ ciongererekete na ciĩko 8,991 kuma ciĩko 2,466 kinyagia ciĩko 21,457 handũ-inĩ ha Inooro TV. Njĩtagwo Harun Njoroge wa Makofi ya mwisho. Asante. Bishop, wapi Bishop? Bishop